thlir tu te chibai le vek ule inom nam hun thewa him taka channelin lo thlir thei kan bai sei international news politics Iran in US vauna achang le ta in dota se engtin nge ni yang ti city lalrin omakam chuak kan ngai thla ho le anga Iran sarkar thupuang tu Ali Rabiei chuan tunkar thotan nia The New York Times le Reuters chanchin buten US President Donald Trump an airstrike emo cruise missile manga Iran bayatum ti thuziak chu chang le tin Iran chuan ama beitu te be na chun na taka chang le tin athung ru langa me mi lo le ne lovin achuak lowang alo ti vek char mai US ven himna mun pui Pentagon lam chuan Commander in Chief President Donald Trump thupek angin Iran chuan nuclear bomb siam tumin uranium thlit fiam na satakin Iran nuclear deal in remna bo chena kalpui ti UN Watchdog International Atomic Energy Agency IAEA tenan puan nu loka Iran rambe dan tur chu White House a khon bol upaho a soi pui khania he strike plans hi kim chang taka puan ni lo ma se Iran be dan tur chu cruise missile manga ka thoremo cyber warfare manga Iran satellite le internet system ti boi chiamemo anin ring lo lai be thutna ang chiemo Israel sarkar ti tiremo ni turanga yani Israel hian Iran ramin engti zong ma in nuclear ral thuma nei adu lo bur thina Iran ram hruai tu te hian voiduai lo chu Israel Zionist ram hi khovel ma patanga nuai baule judate po tha chimi tur ti in tongkam deng khowna thu an lo chak chuak fo ve to a Israel point Iran hi achang changin alo beizeu to thin bokani Reuters chanchin bu chuan President Trump chuan Iran be dan tur kongkrang om thei zong turin a khon bol upa te arhila ma se tuna Iran beyemo beitura malampan nemo chu khovel Middle East bialamon na din mun ti der thong tu ni thei ti in an khap sakri ni in soyani President Trump chuan Iran chu ana theyang ber hrem le rek chara duwa atum tlat bok Israel la in Iran ram chu Middle East biala ram thil ti theile sarkar chak takani hlau hleya Iran ram in nuclear ral thuam na yatum na chu engti kong zong po in dodal le ti top atum tlata Israel spy agency Mossad ui sathiam te chuan sang ni le som atanga som pan hi inkar khan Iran nuclear scientist palingot an ka hlum sak to a ma se khovel ma kan kuthak na ni an tingai lova Mossad hote hi khovel spy agency a turu le chuan om tak an lo ni to a Israel nam mel ma ni an ngai license to kill an zo te sazuve to reng chu andam chuak ngai lo ti ani Iran nuclear scientist physicist Masoud Ali Mohammed chu kum sang ni le som pani kan Tehran khopuya motorcycle remote control bomb mathunun mangin an thata November sang ni le som khan nuclear engineer Majid Shariari chu bomb mangin an that boka Iran chuan kum sang ni le som pani khan Israel spy Mossad agent nena Iran nuclear scientist le Iran nuclear ral thuam siam dan tur hril tu mi pakhat an khai hlum ve thonga sang ni le som pasari khan Iran military mun poimo som thum le nuclear scientist te chan chin le an omna hril tu apu chu anti hlum bokani kumin okas ni saria po khan US Israel tang dun chuan Mossad spy mangin Iran rama al qaeda pol hoi number 2 ni na chel tu Abu Muhammad al-Masri chu afanu miriami kumsom ni le pasari minen Tehran khopui dai fema ani in bula an car Renault L90 ya an chuang lai chu motorcycle pani chuang ten silai ri thupna vu mangin voili zet ka penan lo thatto bokani kha sani le som pasaria US le Israel tangkop siam computer virus chikhat Stuxnet mangin Iran nuclear centrifuge chu beyin computer engemo zat anti chiat sakani Kumin July thla khan Iran nuclear plants omna Natanz mona facilities 10 khat chu akang chiam mai boka ma se thila khoi chet tam mai nan thel mana Israel chuan anti anga pu chu aphana sa hle ni US President elect Joe Biden chuan January ni som nia White House alo chuan Obama admin hun laia Iran nuclear deal chu ti tharatum ti soyin Trump admin ero in sang ni le som panga siam Iran nuclear deal chu May sang ni le som pariata khana lo chua sana Iran chunga a theidan angin arem rema remna
alek ko chole ni Majib Tak Ravanchi Iranian ambassador to UN chuan UN General Assembly na International Atomic Energy Agency IAEA malaka dikle thatakin hleibik neimi lovin an thokang ti kan ring to kani ati rolin IAEA te malak na chulang tlang ani turani ati boka IAEA ten Middle East biala Israel ram terute in nuclear boman nei bik chu asoi selani Israel ram hen khowela nuclear ral thuam thunun nale kho kher na sia non proliferation treaty NPT chu azom ve du lovani Iran nuclear bomb siam tum chung changa Middle East biala Iran melma ber Saudi Arabia ram chuan Iran nuclear nei tum na ti top saka khap thei lowani chuan Saudi Arabia po nuclear ral thuam cherve mayang ati mau mai Adel Al-Jubair Saudi Arabia ram foreign minister chuan Iran nuclear bomb siam tum khap thei lowani chuan Saudi Arabia ram po nuclear ral thuam siam thei lo nu tura om love ti in DPA news agency rila Al Jazeera news chuan Saudi foreign minister Adel Al-Jubair chuan Iran in nuclear ral thuam siam phot chuan kan siam ve nge yang kan ram le mi puite ven himnan kan siam ve ngai ni ati ti in azia kani Iran ram hi Shia Muslim ram ni in Saudi Arabia hi Sunni Muslim anniya anni ram pan hi Muslim ram ni si uile kel thundun anga in ngei ho lawan ni Saudi lal thita phei kha chuan Iran dova soprep mai achak et reng thina niya President George W Bush hun lai khan Iran chungchang soin rule chu alutan sakmai turani ti in Iran chungchang alo soito ni Iran le Saudi Arabia hen Middle East bial le North Africa ram then khat Yemen le Somalia ate indirect takin anin do ti turin antran puilam nam ve te chu na satakin anin do thina ni Iran nuclear deal chungchanga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President elect Joe Biden chu nimin November ni som pasari thole ni khan minute som ni ngot bia in thilom dan asoi puya Prime Minister Netanyahu hian Biden hi athupung naranin US President elect ani na lompuina alo thon to boka nimin anin biak na hi boruak thatakani ti in Israel Prime Minister office chuan thuchwa asiamani Prime Minister Netanyahu speaks with President-elect Joe Biden ti in hetianga Israel Prime Minister Netanyahu chuan US President-elect anga Joe Biden a beta hian President nilai Donald Trump chuan White House a chu san don tangei ni in mi arin tir theiani The Times of Israel chuan Netanyahu le Biden ten phone atang anin biak na hian US le Israel in lai chin na chungchanga in biak na nei thuai an remti ni in a ziak bok Israel President Reuven Rivlin po in US President-elect Joe Biden chu bia in lompuina alo hril to bokani Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif po in Joe Biden chu kumsang ni le som panga a Iran nuclear deal ti thar le atum chuan Iran chu in hong takin thil soi ho turin a in pe rengani ati ni in local media ten an ziak Reuters lampo in thudik ti in an ziak bokani heti lai hian US Secretary of State Mike Pompeo chuan Middle East ram tetlo in Israel le UAE le Bahrain ram ten in lai chin na thar siama in rem na anlo siam tak te chu zial felpui turin Israel ram athleng vele taboka Israel ram hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Defense Minister General Benny Gantz Foreign Minister Gabi Ashkenazi Energy Minister Yuval Steinitz le Mossad Chief Yossi Cohen te amuang Israel Energy Minister Yuval Steinitz chuan The New York Times le Reuters chanchin buthuziak chungchang chu alung khamlo ti soin Iranian kani chuan lungmuangin ka om holawang Iran ramin nuclear ral thuam siam na tura uranium thlit fi ma kalpui zel chuan US chuan sipai chakna na be theya chutianga ni lo point khovel ram dangin an be thei bokani ti in Israel Army ready wa helani ramdangin an be thei ati hi Israel ram ninge turanga yani Al Rabiye Iran sarkar thupuang tu chuan Israel chuan rel rulam ti chi aina turin indona akal puyani keima mi mal ngai dan chuan US chuan khovel ti ral mon lowemo Middle East biela mon na ti der thone mo adu karing lo alo ti ve thung heti lai hen November ni som pariat tukin jing farhana khan
Israel Defense Force IDF te chuan Syria ram chunga Iran sipai Quds Force le Iran Revolutionary Guard Corps in ben bel na mun te chu thona mangin an beile thut maya thi le hliam zat hi puan alanilo he Israel Air Force ten air strike manga Syria ram an be hian Israel Syria ram in ri na lai an be ni in an soya Syria ro chon Damascus khopui dai te anon be yani ati engin tirko pola achun thluk na mun Damascus khopui hian chanchinanga hle ani Israel Defense Force te thu chu chuan warehouse command post military complex le surface air to air missile an bun na mun te kan bomani ti chawin thu chu an siam Israel hian Syria ram chung air defense tam tak an thunun ti thei turin an du hun huna Syria ram chung Iran sipai te in kul na mun hi an va bei mai thina an ni lam la lo in ring man heksu an lo se pui ru atur mi mai thina ni Israel le Syria in ri na lai Golan Heights muna Iran chuan anti-Israel hel dang te tran puin ral thuam chek na le puak thei thil dang an chop ve boka chutiang thil chu Israel ram security atana hlo om e mawangin IDF lam te hian ngor takya duty nein atul dan angin air strike an ne thin bokani Golan Heights vela hian Syria civil war wanga mi pui tran pui tu nei lo hliam tur te chu Israel military te hian Operation Good Neighbors ti in an lo tran puya Israel ram chunga phurlutin hospital le clinics lama an lo enkol thina ni chung huna te chuan UN sipai blue helmet anti maite an duty thina chung lai chu UN riat puina alpha le bravo tia an ko na mun khani ani chuan engtin nge US in Iran abe ta kang ti hiril ru alo omta a pakhatna chuan US Navy in do long te chu loi le tui vok tui cheng ang main Persian Gulf tui puya an bok formaya chu warship long lian te chuan Tomahawk subcruise missile an pai tre tu boka chung mang chuan a chevel mel sang khatvel lek lek te chu hla mi lovin an ka fu chat chat thei vek don ani pani na chuan US chuan a chuan vor steel bomber thazet B2 Spirit bombers rol mangin Missouri state atanga ron thlok wangin Middle East BL khoila ya po boman thak sen je zoi thei boka B2 Spirit bomber hi a chuan e mawangin ramdanga US hian a chop chuak ngai manglovani pathumna chuan cyber internet attack US le Israel mithiam te chuan computer virus an siam chuate mangin Iran ram chunga computer internet thunzom te chu anwati chevek theyanga abikin Natanz nuclear plant chu an bitum nge yang adot le chuan air strike man mai hi ni Israel chuan US in do thona tun lai ber 5th generation fighter F-35 mangin Iran ram chung adu lai ava bom thor theidon ani Israel Air Force te hian Nevatim Air Base a F-35 rual te hi da in do mai pein anin ral ring ani apanga na chuan mi ka hlum mangin US le Israel spy rual CIA le Mossad agent ten Iran nuclear scientist le an mi tha du chu Iran ram chunga hit squad mangin anwa phil zeu theidon ani ti chuan Iran point US le Israel be na chu a chang let velo theilova a chan let dan tur lam hi heti hian rin thuin an soizel taila pakhatna chuan US in Iran a be vai chuan Iran chuan Iraq Gaza Strip le Syria ram chunga Quds Force le Iran Revolutionary Guard Force te mangin US military base chu rocket le 22 ballistic missile an kap chiamang pani na chuan Iran chuan Israel ram kap pha ballistic missile an nei tu wangin arem chan angin Israel ram ka ngek atum bokanga Syria le Israel ram in rina Golan Heights atangin Israel ram ka nuaman ti hle ang pathumna chuan Iran chuan Middle East biela amel mahlun Sunni Muslim lalram Saudi Arabia chu arem chang lai asik thlokanga Saudi Arabia ram hi Arab ram zinga US thian tha ani palina Iran chuan Gulf tuipuya indolong atwal chai tir nuala chunga tang chuan US le atho puiram Israel Saudi Arabia te akap bokang kumsang ni le pakwa po khan Iran Revolutionary Guard Corps ten mel mate long le thlona an lo ti boy ve hle ni kha pangana chuan cyber attack mangin Israel ram chung ati boyang kumina po Iran ho ti ninge yarin cyber attack chu Israelin alo ma chon to ni parukna chuan Iran chuan Lebanon rama a hel tran pui
Hezbollah haute kaltlang pui Israel US le Saudi Arabia atipuai hlenga Al-Qaeda mi le sate akhoi no lawangin international terrorism firfia ka chet na mangin America le atho pui ram te hnungzang a hiat zahle bokang President Trump zon election 2020 ya America mi pui te hne na alo tiam to angein Afghanistan le Syria rama US sipairal dawa ramu mek te chu kau ho alo tiama Christmas po America rama anchung tenen hlim taka mang tura du sakin Afghanistan na US sipai sangli zanga ommek te tangin sangni zanga ako hodona tin Syria rama US sipai sang thum omatangin sangni zanga ako tirdon bok January ni sompanga khichuan US an thlen deuh vektorin ani heti lai hian Baghdad khopuya US embassy le foreign diplomat sen na mun green zone anti mun uluk taka ven himna area New Baghdad Al-Af Dar district chu tukinzinga rocket pali mangin ka ani ve thunga helai area hi US chuan Siran rocket digen system battery mangina venga thil hliam an ompuan alanilo hetianga kap tu te hi pro Iran ka type Hezbollah Poland ni an ring mandiwa po khan hetianga kap tu te an oma heng mi te tho hi an ni rin ani a US chuan thungrul nan type Hezbollah base te chu missile mangina lo kap chiam to ni kha President Trump indo na top ni nei lo ati mai Afghanistan le Syria atanga sipai nu kiratum hi then khat chuan andu chia lovani NATO ram somthum te chuan Afghanistan rama sipai sing khat sang ni anla da a ma se US sipai te thunwaya omle transportation logistica po US military in ngat vekten ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Joe Biden na chu thilom dana soipui to boka Afghanistan chu san vekhi Taliban hovin rorel na anchan le pha na tur ni in then khat chuan an ngaya Jens Stoltenberg chuan NATO ten harsat na anto thu soin NATO sipai te chuan ral do lovin Afghan sipai te training pek chu alani zelang ati kumsom zet Soviet Union ramin Afghanistan ram runa a op nu sangkhat zakwa somriat le pakwa sipai ala chuaka Taliban hauten Afghanistan rorel na anchan pha ani ole tuna kan ngai thla khota kha city lalrin omakam chuak ani a channel clear tu tenin lo beng war pui ngei po kan be sei kan channel in lo thlir thina wangin in chunga kan lom hle mai